Ngilong ki kpa ki bapan kha ya kimin sim hau Chris. Kilong ki kintin u Reverend Father J.K. Warba hag jingkran rakhi ya kalingko arpsan snam ne ke jubli rupa ke jinglong lingdo jungu. Ke jinglong reunion kinthei ni shinrang kadai ke jingkhot kirpang ublei balada ublei ulamon ngimla ban karnga eka. Kadai ru ke jingkhot sati ban em na ke benta ublei. Bat kipat ke balang bat ru na ke benta ke bhakamiat ke imlang salang da ke jingdan jengki ke balang ke roi bat ngiyok priang yu jisu ha ke jing im jengi ki pindru spa ru ya ke jing im sim jengi om tang kata ki ai ru ke jing syakri ha ke babon kilyang la kadai ha ke puli puthi ki jaka ai jing kai ban sengkam ban yakhun na ke benta ke hok parabriu mat sibon ki jing no senyang jengki kembang ya tip baro hot ngitip kum ki briu kumbanga mapi ki don la ke jong ke jing tuna Henry kia kun haga jing im man laga sengi balong ki bajanai kemba ujisu uong bat ka thong jengki ka long ban pendep ya commission ka ba ublei ula sandur na ka benta ka jing im jengki ki boru ka jing shania barbar hoblei bat kitip scam ba ublei ula jit iki balong lingdo shobom jikut benta ka kenti na kelyong saskom ula yolat banyadan benta bat uwei na pedeng kelingdo ka balang ka ba ula jam shaw maumer ba arpsan snem ka jinglong lingdo jengu ufada J.K. Warba SDB ya kabala rakhi men haga khatsan tarik brai no pra haga shrine je kamaria kanong irap ki kristan balang catholic nongkrem bala sakhi ya ki pat runget kanong krem ki bala wan marakhi da jingkmen ringkat ki bahayang basam haga jingadon lang o provincial ka Shillong province o Father Paul of Andro Lingkot kiwe kilingdo babon bat ka ba khamsong tanat shushu kalong bala sanran lang yu de ki arngot kilingdo reunion ki bade ki para tra jingu ufada Henry Warba bat ufada Ogi Warba kebangila wan ong ba kalong ke jing sarong ya kayeng kesem ya kikmi kpa ya kesenong borok kawei namar khamyar bangin syam ba laingut klingdo kinmi na keju kayeng ban chakri ya kebalang bat kipa ublei ban i ya kayeng kesem ya ke jing song bha prathei kaba dangi perkhat briu ni sngo do nong shibon ya kayeng laingut kinjingai na layeng haga jaka bekinyarap ya kikimi kpa Henry kikimi kpa kisngo sarong ban a ya kikhun syaka balang namar kitip bakin penim shibon kiminsim bat kin penuspa ya kahima ublei haga ni kasi lasdang nagamas bakhoy haga posh pho baji mistem balalong kongsan hi do Father J.K. Warba bara senran lang dekiling do bawan baro haga mas bakhoy Father J.K. Warba ula kren chapang ga jingyai linti jingu kindiat ringkat kejingkan mau kerpang ya kikmi kpa kimen para bat ke basngau tanat du kalong bau ong ngilong ki kpa ba pen kha ya kimin sim hau jisu ula batairu babon ki por usngau ban phai den no ha jing sngo briu jingu Henry uong ba ble ula jet bat kala urlong bat menta ukmen shikade e ba hakini ki absan tili kisnam kila ya da kejing betil nanti ukan ran bat kejing ra jingu ban jet ya kene kejing im ladang ila le kano ka kam ka ba pen bahaya ka chingim jogi we ngile kano ka ching la le kano ka kam ka ba kan tiu yo brio bas musi yo brio balang a shaka ching suk shaka ching kemen ngila wan rayo brio naka pop naka sang saka hop ka ching suk ru play kata ka de ka real identity chongi ko bimista ndeka we pa mangi ba mong padar kampat biang ini man supong tangan ke jan padar empat biang ini man suyo ko keteng lakman father kibrio lakhat ini father pa kibrio ke nang ini melong pa shano ki khon jong me ya no mela pun kham melong pa they call you father whom have you begotten pira kaya no mangi ki fadar ngila de pun kaya ki breu how jisu lengba ke jingan gospel ngila pun kha ya ki breu
how Yesu lengba ke jingan apa spek dan akabalan dan roi kat ni kam ni ke basujar kat uto padar ini ke padar katan keti ha ke jing penkhai uto penong dan ya kalau beriau sya ke jing ke mai trong ke sma sapo akabalan ka thali ko ko te hang to bala khat pai ni lemda kunta shuro padar thia baro jisni long padar supaya TV baru sini long padar lebih begini mangkas ni katu kam dek long padar ni long padar cuya cereng kamu beriau bahaya doa apa teh katu kam dek long padar ni nilai pun kaya ki beriau hadin kemas buku la dona ke jinglek burom da kiro ngek ke balang snong bat ke parish ke jing ai sengha bat ke burom ke jing ruai na ki persa ke jing puli ya ke address bat ke bat pun bot pat ke jingot UK arpsan snem hap lau jong ke yang mane kindiak chapang ufada gedwen grand corridor warba SDB baju khat e ufada GK warba ude khon balai na ki khatwe ngot ki khon jing ikong Vitalis Yedonis warba bangkwai hayeng blay bariba be Benjamin Dekhar bangkwai hayeng blay bat ude lingdo sa blay baningkong na kilingdo lai ngot chpara la khayu hak artarik banai nailar usnam khat khandai spa reply hadim bolo ya sngo ya gijing pasiao jong blay bala sha pentibet ha umran ha savio generate maulai bat ha sunnyside saumer poshlong ki bahalor kila ibet yu ban shim ya gijing smai baningkong ha gijing slok jong francis seals bakoj solution of Don Bosco ha ka arpsautrik banai jemang usnam khat khandai spa propusau Anda ulas kau skam haga sang solution ulas shim ya gijing smai bakhado ha Tirupatur Tamil Nadu ha ka arp sautrik jemang usnam kat kandai spa prap kandai la pen kentang dikon yu ha Christy Jyoti College Bangalore ha ka khat kandai tarik benail ber usnam kat kandai spa kandai pesau bat kajing pen kentang lingdo seble yu the most reverend archbishop T Resto Phanrang SDB DD kabla long hanong krem ha ka khat pra tarik benai no pra usnam kat kandai spa kandai pesau kabalong Arsenal Menshwa. Ula pendep ya gejing puli haga BA English na St Anthony's College Shillong, BPH Salesian College di Dimapur, ya ka MSW University of Madras, ya ka BTH na Christu Jyoti College Bangalore, ya ka BEd na IGNU, bat kiwe gejing pentibet bapher. Kindiat sepang gejing syakri jeng ula long assistant parish priest Hanongston, principal ha Sacred Heart Higher Secondary School Maulai, nangta ha Savio Generate Maulai kumu administrator ha Bosco Maung Rongkhan Tura bat kumjuru assistant parish priest kumu parish priest kamau kendeng bat assistant parish priest kamau jurong laikro hado menta bat ha kini ke absan snem gejing syakri jeng ulala wan pinsu thiet ya gejing e blei bat jalap ya ketien baim ringkat ke kamrat ba bola 3 da gejing e na kebenta ki pa blei Padarbi Pilang ulengdo syabam jukur Pilang so nengkong baken sai jogabalang Catholic shnong nonggram Pilang kejing sorong om tang ike yeng jupi Henry jagabalang Catholic bat yaga shnong nonggram hi borok kawe Nadu ba pilayo ngau ya gajing paseo jong try jisu kaboong ale bangan pelong ipi kinong tong brio Marcos iwe kadnyo pila ino yekiying ya ime ipa kihmen kipara kibahaying berkilop kijor baro bapila bun yu
Muslim ba arbusan ke mangi ngrake ya kini ke cinta cungi tolong syakri jumni tukurku kedoi ai ke jingko jingkia pat Muslim ai jingnang jing sapang maila syu bantrai yakima ke jumni ban peniar ke tin ke bahim ke jumni hakim men ki para juni terpang ke katha ke jumni tukurku kedoi ke sel juni baro terpang gitu kebenaran benda ha ke dikasi bokra ke jumni to ku play trakra tukurku kedoi yauni ke udah papau jong ke jing tiang udah papau jong ke jing ituli udah papau jong kata ke jing kle ya pun ki au ni ki ke ulang udah jong ke jing i udah jong kata ke jing IT lut ya ladi na kunta ki wei Tementa nga hangne nga penpau hakmat jong pi barakhot ke jisungo apilawan sakane ka jingrak he jonga ya kane ka jingdap art pusan snem jong ka jinglong lengdo jonga ngadon kane khubo ban a ya pi bamanga ngala pediang ya kane ka jingkhot ka bakar pang jong ublei hadien ka jing puson ka bachleu bat ngala lap ngala shem ba ujisu ulong breu uba kring yang hadu kata-kata bat namar bangala yap mat pala dia uniu jisu ngala ya chakmat ha gajing pule ban priang ya gajing khot jong blei ban long long do so blei ha gajing slok jong ki solution of Don Bosco kumulong do jong kabalan Catholic menta ka singa yu ihang ne pilawan ki hajar sida si mane pilaya kemen lang ban ngi menne bat sibit kan don gajing sang hang ne ban ngi don gani khubor ban a ye pi ki para bangen baka perthai ke pementa kadang don kam hadu kata-kata ya kileng do trong kabalang Katolik ki balong kum ka sanbut ya ki brio ki ba song hakani ke perthai ke ba bon da jing da jing kulmar ki ba ya da jing dum ke ba bon rukom bun jaj ba maki ki kileng do ki de ki nong ra ya ka dong musa ban pen i hangi badang don ka wai pat ke jing em ka ba kham kraw ba ki brio ke bala pediang ya kani ke jing sunsar jong jisu kindom ka mensim ka ba ya rablam na ka benta ki para brio kindon ke mensim ke pas ngolam ki para brio ban penlong ya kan ke pathai jungi ke jaka ke pas ngau tenat ban song ban sa om ke jaka ke bang isu knyum om ke jaka ke bangi ut ya ke kuslai bagi kendu utra jisu belayat lang ba kan ke pathai ulai kendu ke jing ke ba bon jai bon rukam ndai nama udon ka thong kamir ke ba sai krar hadu kata-kata ula pendep ya kan ban dola pendep ya kan ke jing jalti ya ke jing sya stom jungu ke ba spa yangi halo ding pnau la ong consumatum est it is accomplished kala dep kalau dukut mensiam la lekno baka jing im to ko thamai kala sedang nang tu ulami pat nang bayap badu ong baka jing ya lenti jungi ha kan ni keperthai hadin ke jing excited do yap do im jungi ya ke jing jari ke jing saja ke jing kuslai kan don ka por ka ba pernai kan don kala wei ka badap ta ke jing kermen bau tra jisu un peti hangi ya keburam ke basisha jugu to blem ke khu ke do yangi ai bakani ke jing rakhe jonga man ta ke sngi ya kani ke jing dap arp san snem jo ke jing long do ba ngam chu sngo bobe ba ngam chu ut ningala kemen bobe la khot yanga ban ngani trailang ta ke jing rap jung blei banang trei su na ke benta ke balang ban ke benta ke jing ha jung bobon balang butan kam ya ke jing pen koi pen khia jung jisu ha kamet ta kamsim ta ka baya trailang baru jisu ngila ban pen khasuk pen khasan ya ke hima jung ha kani ke pathe ke bas pangsi